A delegation representing the Sinjuk Kikliet Nong of Mawsynram C&RD block met with Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma on Wednesday to submit a memorandum urging the state government to upgrade Mawsynram to a civil subdivision. In their representation, the traditional leaders highlighted that the Mawsynram C&RD block has been in existence for 62 years. They reiterated that the region's challenging topography, growing population, extensive area and the considerable distance from the district headquarters in Shillong warrant the upgradation. The delegation asserted that these factors have created a long-standing need for enhanced administrative accessibility and better governance through civil subdivision status. Lawan pada kendua mentah dari Chief Minister Jongi atau BD berketika long pending demand ke Jongi ban offer dia ketika Mawsynram C&RD block syaka Mawsynram civil subdivision kini ketika demand ke Jongi Islam atau bergerak cepat sekali la jendam silver jubilee ketika jing demand juga la push ki arab post nem top ya ketika jing wan ke Jongi mentah kalau pan kenau yang ya ketika jing dawa ke Jongi dan kita juga memang kita syukur ke jing mau kalau ini bakal ni katong tahan ke Jongi jong Mawsynram block ke Jongi kalau ba kumba kiru je baro ba ke jing jingai na do nang thi na po tang headquarter Mawsynram kalau don kumba seti ruko kilometer ye bat satu seti sapo border ke batang hap ko ke Mawsynram block ke Jongi kalau po sispa lai kita pilas tu ni ke jing ke bakrau kolong ba Kibri nado kita dicakai long pendong dari di border areas kita dikhabriwa banwan kiu Shillong nam tai kami baret la kalong hakapang basitom itam office berkiwi-kiwi pat ti gilawan pensau susu begini kata pat kawai kebangi kwa ban pensau hangni hai Chief Minister Memorandum Jongi kalong ba nalor ba ngidak sakut sak tangkum ka blog sakawai ke jing kalong ko baro ka pathai ka tip ka Mawsynram ka de ka we ni kisnong ki bajur slap tam hapo pathai kata kamu lah dari spas ni, mak kani ke jinglong macam mana? Tapi tak pun sebut kanu ke jing jenjar ke jauh pai pak nam song seti. Abang jur selap tam te kamu ke jing penjat ru ke bajur tam ke jing penjat. Kamu pun hakap communication ke ya ke yang terukum lek ban lek yau lek hak. Sekinu ki kamru kamu pun kabu ke jing ke bakrau. Jadi kita tahu ni kuah ba bangbu kani ke jing kerpat pada kan mau ba uncontinued bandang no tamarkan wanra overall development pachibun ki benefit nam taka dong ka hai ke Jongi par ko mo ngasuka ban ongkum ni mo pidi hak bangi pet ni phai se ko ke benta kani ke Shillong ke Jongi ko mengelai ka we ni ke solution ke ba don kap ni bakala khap ni ka jing jur jong ka jing wan ju ki briu na no kendong shade Shillong nak mata ke teng nak mata ke ka kia kin be Shillong mali kin be sa negrims kin be sa civil hospital tekum kita ke habang idon ke jing sumar ke babyang kilat caka sumar ke babyang changti kim don kam shu wan mau ni be keren ni kata ti ki yau ki hak ki office ki school ki babyang ki de kita ta bak hadu ka bot ka pelaj ken yang Shillong na ke kam yang berjuai ni ngatai ki ni keren ki long very reasonable batang gawai ke menipa menong ba nak yang i Chief Minister Memorandum Jongi hadir bagi lapan sengawi kita ki berkhait nila airu ya ka memorandum ka don ka positive response nak yang Jongi handai ki shudon ki procedure ia ka ba mai indang ban baik rangkat ke kabinet ya ka ka ba in session mikrai tang gawai ke bagi sutra ke Jongi ba ka response Jongi kalong ka balong very positive tang kata